laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men heɗitade ko radio meɗen laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on Allah jo waɗɗo ko hana yettirede o yetti hoore makko o fodi si enen kadi ɓiɓɓe adama ɓen en yetti o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen o wi la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. ɓaawo ɗum duwanɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko Allah tagi kon o yettini ko Allah subhanahu wa ta'ala o nelimo kon o yettiniri ɗum e hoolare en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydu yurmede teddungal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓernolngol ha ila yawmil qiyama. Allah hara koye ɓe yimɓe ɗon jeyaɗe allahumma amin. haray musidɓe julɓe tedduɓe no andirɗon noon si ɗiɗo sahaji hewti haray hiɗe wonde e karmakoɓe meɗen tedduɓe karmakoɓe meɗen andintina e ɓen fikaɗo diina meɗen wono Allah subhanahu wa ta'ala o yewtiren noon fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. haray eɗon andi Allah himo wi andintin belajo ko andintinta kon nafay gondimɓe ɓen o tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fiyoɓe rew mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. haray hande kadi ɗe wonde karamakoɓe meɗen tedduɓe ɗum woni oustaz Al-Hussein Ba Dakar. haray enen ɗo buy e meɗen haysi en yiyari ɓeɗo kono en nani hito maɓɓe en yii kadi batteji maɓɓe ɗin ɗen tori Allah hara ɗeɗo golle ko ɓe woni yangade jamma e ñalorma enen e maɓɓe fof hara ko fi makko ɗe wona waɗirede o yoɓa kadi joddi ndin ko aljanna firdawsil ala balla sikare wurdugol nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko adna ɗo yo Allah arsu koye wuridegol e maɓɓe ko la hara ɗum woni ko aljanna allahumma amin. haray hiɗen andintina hande kadi ko woni ko technique ɗo ko yumma meɗen Hajja Fatmata ñippi wondude Cheikh Mouhammad Aliou Bari Cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon on Abdoulaye Diallo ko wonani en ko micro ko oustaz Al-Hussein Ba Dakar inchallah. haray ɗen andi ɓeɗo ko karamakoɓe meɗen fewno ɗo Allah no waɗiri arsike maɓɓe on hella e leydi Sénégal ndin hiɓe ɗon hiɓe noddande Allah kaɗo diina makko hiɗen tori Allah yo Allah lontinanɓe ko jurriyaji maɓɓe o warnaɓe ɓiɓɓe fewɓe moƴƴuɓe enen e maɓɓe fof o jaɓana en golleji meɗen ɗin haray inchallah ɗe gandintina ɗiɗo bayanaji kadi fof haray hiɗo wawi jokkitade en ko ɗerol meɗen ko Facebook ma ko ɗerol meɗen ko YouTube ma ko duuɗe meɗen ɗiɗi ɗum woni laawol kisal duhiɓe hisuɓe e laawol kisal sonnaɓe hisuɓe. haray ɗiɗo darsuji e ɗiɗo muhadaraji ɓeɗo karamakoɓe fof haray no wawa heɓede toon. eɗen gandintina kadi ceernoɓe meɗen ɓen ɗo heɓe jogani en duɗal mawnugal ko ɓe woni en cippinande darsuji ɗuɗuɗi e landule e jaababuyeji haray hiɗe gandintina jama o fikal ɗon duɗal kadi haray ngal ko télégramme inchallahu iɗen toro jama on ɓeydigol ɓattagol fi en wawa famude fikaɗo diina meɗen. haray kadi inde équipe laawol kisal on haray hiɗo weltana onon jama wonɓe senade accita golleji moɗon heɗito ɗiɗo yewtereji heɗito ɗiɗo darsuji haray kadi hiɗon jarna e batte wakkilagol e tambito golleji laawol kisal ɗin ko kala ko ɗi wontiri haray meɗen weltani on meɗen jarni on meɗen anditani on yo Allah anditan on ko ɓe gureji moɗon o waɗa barki e ɓe gureji ɗin o hiwana en karmakoɓe meɗen ɓen o rena ɓe o hokka en barki ko ɓe woni wallitade kon e baraji muɗum ɗin o newnan en feere wawugol ɗaɓɓugol gandal e andugol kon ɗoni nafa gandal e ne'itanagol ɗaɓɓugol gandal ngal. haray noon hiɓe suɓani en ɗo toɓɓere ɓurde labede e toɓɓe ɗen fof saabu noon ko ɗum ɗo woni ko Allah mantiri nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni moƴƴugol jikku. haray ɗen watta micro nge sokeje maɓɓe inchallah ɗen wiya ko sadi maɓɓe ko tooli haray jama o fof no heɗata no tora ɓattagol heɗito. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray oustaz mi watti micro nge sokeje mum inchallah. bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين شهادة أخالف بها أصحاب الجحيم وأرجو بها الفوز بجنات النعيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين شهادة أرجو بها شفاعته يوم الدين. أما بعد فقد بعث الله عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم
رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة للسالكين وحجة على الخلق أو وحجة على الخلق أجمعين. بعثه الله للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الجلسة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يجنبنا السمعة والرياء، إنه سبحانه وتعالى يتولى هداية عباده. فإن عنوان هذه الجلسة كما سمعتم سيدور الأخلاق الإسلامية. سنعنون لهذه الجلسة بعنوان من أخلاق السلف الصالح أهل السنة والجماعة. أرأي أن يأتي الله تبارك وتعالى إن جول أن الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأي مقدمة مواتنهم أن أندي فايدة كوفيركم الله سبحانه وتعالى وكان كن تغور ما كن فيه بريومو وسوبي نلا دمو هوليون ونلي مأب فيه يونلا دم هلو بكو أفالاكم en toro Allahu tabaraka wa ta'ala ndo hawrindin tangi hawri tugol konko neliri nela don sab sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko rabbidu konno nanirden non i ardinande Cheikh Abdallah nden ko faala den yewtudude ko hooti e al akhlaq ko wadi attinobe dabbude bembe wiuno ino hato jinnayo anden tinne ko hooti e taqwallahi azza wa jal ma dum khuluqul athar kulol Allahu tabaraka wa ta'ala ma dum subagol burna dimmo mudum e dow mudum ko islamu yidi kon e dum aray kono no wodi ko wiete abwabun ajma wodi dame mobude buri dum don subi den dum woni min akhlaqis salafis salih ahlus sunnati wal jamaa. no wodi karamo ko be heeri nambe odo unwanu deftere ina jeya mabbe Sheikh Ahmad Farid حفظه الله تعالى ورعاه ina jeya mabbe Sheikh Abdullah ibn Abdul Hamid al-Athari ibe wadi dum ka deftere mabbe al-Wajiz hibe lerdini ya jamaa be do wattude hakkil dido jikkuji yawtube mojjube ko ari Allah tabaraka wa ta'ala wacciri nelaado e fow on jikku labaado jomi men go wi wa inna khulqin azim nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq jomi me wi nelaadon hino dow jikku teddungu labangu nelaadon be maki no jeya e ko mi nelira sabu timmingol jikkuji moƴƴi ɗi haray no jeya ɗiɗo jikkuji ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe wiyeteɓe ahlu sunna wal jamaa ayuha al ikhwa ikhlasuhum fil ilmi wal amali wal khawfu ino jeya e jikkuji maɓɓe ɗi ɓe andira etagol ɓe laɓɓinana joomi meɗen golleji maɓɓe ɗin ka ɗaɓɓugol gandal e ka gollitirgol e hulugol immorde ko wiyete yiinorgol ko waɗi yiinorgol karamokoɓe ɓen hino janti wondema ɗum no jeeya ko on to sabu bonugol golleji neɗɗo on tentini gollal ngal riya on kinkodiri e muɗum ngal si tawi neɗɗo on udditani ɗum damal. wari Allahu tabaraka wa taala wi e suratu Zumar ala lillahi dinul khalis faame ko joomi men yoɓata jiyaɓe ɓen e ko ɓe reymo e inde fof ko laaɓanimo kon ko ɗum si salafu salih no jeeya ko ɓe ɓurayno hulude yanugor e riya no jeeya ko ɓe ɓurayno wakkilanade laɓɓinangol joomi meɗen. Thaniyan no jeeya jikkuji maɓɓe ɗin ta'zimuhum li hurumatillahi ta'ala mawningol ɓe ko joomi men teddini kon ɗum wiyete hurumat wa ghayratuhum e hirugol ɓe idan tuhikat hurumatuhu jalla wa ala e tawgol salafu salih moƴƴuɓe yawtuɓe ɓen ɓe hiray si tawi harmuɗi joomi meɗen ɗin ñosama wa nusratu dinillahi wa shar'i no jeeya jikkuji maɓɓe waina joomi meɗen kan e sharia makko on
wa kasratu ta'dhimihim li hurumatil muslimin e mawnugol ka ɓerɗe maɓɓe mawningol teddule julɓe ɓen wa mahabbatul khayri lahum e yiɗangol julɓe ɓen fof koko wiyete moƴƴere. Allahu jalla wa ala o wi'i wa man yu'azzim sha'air allahi fa innaha min taqwa alqulub e suratul hajj. O wi kala mawninɗo so'irɗe diina joomi meɗen kan haray ɗum hina jeeya ko ɓeydata ɓerɗe ɗen kulol Allahu tabaraka wa ta'ala. Salisan hina jeeya e jikkuji salafu salih as-sa'yu ala tarki nifaq etagolɓe dogugol e gurdam maɓɓe ɗan fof ka diina fottitagol naafiqiyagal e golle ɗen bi haythu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khayr nde tawnoɓe etoto e gundo maɓɓe e kene maɓɓe fof fota ter ka waɗugol moƴƴereji ɗin wa taqlilu a'malihim fi uyunihim e etagolɓe golleji moƴƴi ɗi ɓe waɗanta joomi meɗen ɗin ɓe etono ɗi fanɗira ka gite maɓɓe fiyoɓe ɓeydu wakkilade min haythu kasbuhum laha si ɓe faggitike ɗi ɓe mawnintaɗi siko moƴƴi ko bakkatuji ɗin mawnata ka gite maɓɓe. taqdimu a'malil akhirati da'iman ala a'malid dunya ina jeeya e jikkuje salafu salih ardingolɓe golleji laakara ɗin ñande wo ñande e sowndo wo sowndo e dow golleji aduna ɗin ɗum no jeeya jikkuji maɓɓe ɗin. rabi'an ina jeeya jikkuji salafu salih riqqatu qulubihim wa kathratu bukaihim ala tafritihim fi haqqillahi ta'ala e sewgol ɓerɗe maɓɓe ɗen e ɗuɗugol wullugol ɓe e dow welsindareji maɓɓe ɗin ka haqqeji Allahu tabaraka wa ta'ala la'alla allaha an yarhamahum tanƴinagol ɓe nde yurmaɓe sabu kulol ngol o haynoriɓe ngol wa kasratul i'tibari wal buka'i wal ihtimami bi amri al maut no jeeya jikkuji maɓɓe ɗuɗugol taskagol e miijitagol e ɗuɗugol wullugol e ɗuɗugol hittingol fi mayde si tawi ɓe yi'i fure aw tadakkarul mawta ma si ɓe anditi mayde wa sakaratihi e mandiloji mu'um wa su'al khatima si ɓe anditi battane bonɗo si neɗɗo maayidi e ɗum ɗiɗo si ari ka ɓerɗe maɓɓe tun bimana hoyna e ɓerɗe ɗen hatta tuzalzala qulubuhum ha ɓerɗe maɓɓe illa kulol Allahu tabaraka wa ta'ala. ɗum ɗo hino jeeya e neediji salafu salih. hino jeeya jikkuji maɓɓe khamisan ziyadatun fi tawadu kullama taraqqa ahaduhum fi darajati alqurbi min Allahi tabaraka wa ta'ala. salafu salih no jeeya jikkuji maɓɓe etagol ɓe ɓeydagol ka tippitare yer wo ko ɓe andi ɓe ɓattike ka joomi meɗen e ko welatamo kon no ɓe ɓattori golle joomi meɗen ɗen wo ko noon ɓe etorto kadi tippintingol hoore maɓɓe hakkunde maɓɓe e jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓen ɗon ɓe maaki man tawada'a lillah rafa'ahullah iɓe andi ko tippitare woni ɓantal ko ɗum si ɓe ɗaɓɓata ɓantugol hoore maɓɓe. sadisan no jeeya jikkuji salafu salih ayyuha al ikhwa kasratu tawba wal istighfar laylan wa naharan li shuhudihim annahum la yaslamuna min ad-dhanb hatta fi ta'atihim e tawgol hiɓe ɗuuɗi tuubugol e insinagol hoota ka joomi me'en ɓe waɗay ɗum jemma e ñalorma sabu seedagol ɓe ɓe felliti ɓe wawata daɗude bakkatuji ɗin tentini ka dewe maɓɓe hay ka dewe ɓe yanay e bakkatuji ɗin firuna min naqsihim ɓe insinoto ka raɓɓinɗinare maɓɓe fiha e dewe ɗen wa muraqabatillahi fiha ɓe insinoto joomi meɗen fanɗugol ɓe aynitugol joomi meɗen ka dewe nden weltindare nde ɓe wondi ɓe insinotoye ɗum wa adamul ujubi bi shay'in min a'malihim no jeeya ko ɓe etoto rentagol ɓe haawagol moƴƴereji maɓɓe ɗin wa karahiyatuhum lishuhra e dogugol ɓe pottito ɗaɓɓugol andede e lollugol bal yarawna naqsa wal qusura fi ta'atihim fadlan an sayyi'atihim bal kamɓe ɓe yi'ay koko wiyete raɓɓinɗi e ɗoftareji ɗin ɗum ɗon koko iwri sabu bakkatuji maɓɓe ɗin ko ɗum si karamo koɓɓen ɓe wi'ay yo neɗɗo rento naatugol e damal wiyetengal al ujub ko ɗum si salafu salih no jeeyano e du'aji maɓɓe ko ɓe wiyayno allahumma inna na'udhu bika min at-takallufi lima la nuhsin
wal ujubi lima nuhsin joomi men torike ma dandu men fawitagol waɗugol ko men wawata men torike ma dandu men haawi torgol ko men waawi waɗugol kon ara ene jeeya jikkuji salafu salih adamu ru'yati an-nafs ne jeeya e muɗum jeɗɗaɓiji ɗi woni shiddatu tadqiqihim fi taqwa wa adamu da'wa ahadin minhum annahu muttaqin wa kasratu khawfihim min allahi azza wa jalla ina jeeya e neediji maɓɓe kamɓe salafu salih yimɓe yawtuɓe moƴƴuɓe sattingol ɓe tiiɗina ka sewnugol wattugol hakkil e hulugol allahu tabaraka wa ta'ala e angal nodditagol hay gooto e maɓɓe kañum ko huluɗum allahu tabaraka wa ta'ala e ɗuuɗugol ɓe hulugol allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗi nodditata ko hulugol mo siwana o gaamo nodditata ko angal naafigi yaagal siwana naafigi ko ɗum nde nganndi sahaabaaɓe ɓen ino ɗuuɗuno kulol maɓɓe e dow pittaali maɓɓe ɗin koko wiyete annifaq idan nodditagol kulol joomi meeɗen ko angal kulol makko ngol noon nodditagol laaɓi e naafigi yaagal ko ɗum woni aynun nifaqi haray hino jeeya e sifaaji maɓɓe e jikkuuji maɓɓe kamɓe salafu salih shiddatu khawfihim min alkhatimati sayyi'a tiiɗugol ɓe hulugol e rentagol ɓe battane bonɗo wa adamu ghaflatihim an dhikrillahi azza wa jal e angal weltindagol ɓe joomi meɗen wa hawanu dunya indahum e etagol ɓe haa aduna fanɗa e gite maɓɓe ɗen haa aduna wona ko jaasika maɓɓe wa shiddatu rafdihim laha e tiiɗugol ɓe pottitagol salo aduna few wa adamu l-i'tina'i bi bina'i dduri illa maqtasara minha ala ma yadfa'u l-haja wa min gayri zakhrafa ino jeeya e jikkuji salafu salih angal aynitugol ɓe jonna haqqillaji maɓɓe waktuji maɓɓe fof fii mahugol galleji si wona yerko tawata kon haaju maɓɓe landike ka ɓe hoɗa e mu'um e yerko tawata kon haaju maɓɓe on ko aldaka de waɗugol ngurdam maɓɓe cuɗugol galleji e maadiji ɓe gandi salafu salih ɗum ɗon jeyaka e jikkuji maɓɓe ɗin haysi nodditiɓe salafu yagal ngal ino andira e dogalngol aduna wondude andugol ɓe salafu salih ino jeeya ko ɓe ne'irano rentagol ɓe aduna ɗetta e aduna on yera haaju on ana ɗettali himme muɗum hippo e aduna on kono allahu tabaraka wa taala wiire suratul qasas wabtaghi fima ataka allahu ddara al akhira wala tansa nasibaka min addunya jaka ko laakara on addinte neɗɗo on watta hakkil ɗetta geɓal ka aduna kono nayo jokku aduna on o inno ɗetta geɓal makko ngal ka laakara qala annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wallahi ma dunya fi l akhirati illa misla ma yaj'alu ahadukum isba'a hadihi fi lyammi falyandur bima yarji' rawahu muslim ɓe makani sahabaɓe ɓe ne aynoɓen wonɓe hoore salafu salih ɓen ɓe maki wallahi aduna on wonali ka laakara si wona embere ko gooto e moɗon ɗettata kollum muɗum kunɗoɓe sappi sappordu ndun o tumma kun ka nder maayo si o ƴawni kun yo o naaru yerko kun maayo ngon kon koko kollum kun ɓuyti e maayo ngon kon woni aduna on koko heddi kon maayo ngon woni laakara on ara noon nde nganndi hakkil jaɓata dogal ngol ko ɓuri fanɗude kon terto ko ɓuri ɗuuɗude kon hara hakkillaaji ɗin no hisi taasi an ino jeeya akhlaqu salafu salih ayuha al ihwa la yardawna alkhata'a alladi yamassu ddin aw ahla bal yaruddunahu wa yaltamisuna al udra liman qala bihi ino jeeya e jikkuji salafu salih ɓe weltorta faljere jiyaaɗo tentini faljere nde tawata e duɗɗay diina kan nde bonnay diina kan nde yeebay diina kan ɓe weltorta ɗum ma ɗum hara duɗɗay yimɓe diina kan ɓe weltorta nden faljere bal ɓe ruttay nde ɓe pottina nde e julɓe ɓen ɓe ɗaɓɓitana kanko julɗo faljuɗo on nganto ko o yaltinire e nden ɗon faljere kono ɓe weltorta nde ɓe ɗetta nde ɓe wiirida e mayre ɓe sakana nde yimɓe ɓen wo in kana min man yu'tadaru lahu tenti si tawi faljuɗo on ko haanaɗo ɗaɓɓanede nganto e faljere nde no jeeya jikkuji salaf wa kasratu satrihim li ihwanihim almuslimin ɗuuɗugol ɓe surrugol siɓɓe maɓɓe ɓen e angal wirtugol ɓe yeeba
faljereji maɓɓe ɗin weeɓi tati wa shiddatu munaqashatihim li nufusihim fi maqami tawarro e tiiɗugol ɓe pooɗonirgol e pittali maɓɓe ɗin nokku ka ɓe woni weltindade ɗon ka rentagol e bakkatuji ɗin wala yuhibbuna an tadhara li ahadin awra salafu salih ɓe yiɗa hay gooto faljere muɗum feeña ɓe yiɗa hay gooto wirtere muɗum feeña ɓe yiɗana hay gooto ayyiɓe ko ɓen woni salafu salih wa yastaghiluna bi uyubihim an uyubi nnas iɓe maapodi e ayyibeji maɓɓe ɗin ɗum hino haɗi ɓe ɗaɓɓeji yimɓe ɓen ko si neɗɗo weltindike ayyibeji muɗum ɗin o andita ayyibeji heddiɓe ɓen ko ɗum si tawi oɗo wiyeteɗo Muawiyatu bun Abi Sufyan radiyallahu anhu ñande goo o wiyeteɗo Miswaru bun Makhramata radiyallahu anhu ñande goo natuno ka Muawiyatu bun Abi Sufyan wono imam Khatibul Baghdadi jantori ka tariha maɓɓe wondema Muawiya tawi hino andi Miswara no jeeya e aybinoɓe mo kanko Muawiya ko moolana kono ɓay Muawiya no okkano ɓernde yaajunde wonande ɓe o ardiɓen ñande goo o Miswaratu bun Makhrama radiyallahu anhu ɓay o ari o naati ka makko inni ya Miswara wi naam o wi mi humpitike hiɗa aybinan mi yaasi moƴƴa yimɓe ɓen no yeetitade lan ɗum ko honɗum andirɗalan ko wonɗalan aybinirde kon ya Miswara Miswaratu wi ya oɗo honno Muawiya miɗo toroma ya yaafanolan fawgollan fillitagol komi wowluma ɓaawo maɗa ɗum sattay ha Muawiya wi wowlu tun o wi moodi mi tori kama yaafanolan ɗum si a andi mi wowlima e ɓaawo maɗa ɗa andi mi wowlata ko welatama ma ko moƴƴi e maɗa ta fawan fillitagol ɗum o wi wowlu tun wata hulu hay e hunde somi waɗeteno goɗɗum mi noddeteno tun mi waɗa komi faala kon wowli ko wowlayno ɗalan kon ɓaawo an Miswara wi gasi joni ko an wiyo mi wowlu ka o wi hi o wowli fop ko o wowlayno kon ɓaawo makko fof ko o miijata ko Muawiya landi totomo ɗum yo fillito o gandi ɗum welata fillitade o filliti fop tawi kadi ko Muawiya bun Abi Sufyan woni amirul mu'minina neñña Muawiya bun Abi Sufyan wi ya Miswara mi nani ko wowluɗa ko mi faami kadi anta fi hillin hid kono noon no woodi komi faalama landade yewten Miswara wi awa o wi enen an a ala bakkatuji ɗi tañƴiniɗa ka joomi meɗen si o yaafanakima ɗi a daɗoyta ala ɗi Miswara wo miɗo mari ɗum ɓuy wo tañƴiniɗa na joomi men tañƴiniɗa toragol ɗin yo yaafanoma hettoɗa o wi hi o wi haɗi moƴƴina sikke am min kadi o waɗa no yaylan ɗum o wi no haani dey o wi julɗo no haani dey yiɗan ɗum julɗo ko yiɗani hoore mum kon tawata kadi Miswara a yiyata neɗɗo hino maaporo ayba gayrihi illa ida nasiya ayba nafsihi nden ñande Muawiya wasimo ɗum o wi a yiyata neɗɗo hino jokkita ayyibe ɗimmo mu'um sina tuma o yeggite ayyibe hoore makko on a yiyata himo jokka ayyibe ɗimmo makko on siwana yerko o yeggiti kon ayyibe hoore makko on man minna salima min al uyub ko hombo e men dadi ayyibe kafa bil mar'i sharafan an ya'taniya bi uyubi nafsihi yoni neɗɗo teddungal ndeitata ayyibeji makko ɗin o ñaawaɗi o ñawdaɗi kadi atto waktu on laawade ko waɗi ko ɗin o landitoyte fi muɗum wona ayyibeji heddiɓe ɓen ko ɗum si tawi hino jeeya e jikku salafu salih ayyuha al ihwa to gandi Cheikh Fawzan hafidahullahu ta'ala hiɓe maka konngol maɓɓe ɗuuɗugol ɓe maka kammin man yadda'i salafiya ara wassalafiyatu minhu bara ɗo ɗuuɗi wonɓe dambitade e nde ɗo fedde labande moƴƴunde jikku kono tawa jikkuji maɓɓe ɗin e jikkuji makko kanko dambiɗo on no woɗɗodiri huy yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrin ndin en konngol ka konngol wo ka kuugal wo ko wano noon kadi salafu salih ɓe etoto wa yajtahiduna fi satri uyubil akharin ɓe etoto kamɓe asugol surra ayyibeji julɓe ɓen ɓe irtataɗi wa yaktumuna al asrar ɓe suuɗay kadi gundoji ɗi wala yablighuna ahadan ma yasma'unahu fi haqqihi
ɓe jeeya jikku salafu salih tattata haa ɓe eggana ɗimmo maɓɓe ko ɓe nani goɗɗo no wowla e maɓɓe ko waɗi ko ɗum woni waddugol ko nanata kon goɗɗo no wowla ɗimmo maɗa e ayyiɓe annda si a yettinii ɗum ɗon tum haɓay ma o añaymo ma o jogantomo tuuku ko angal yettinalngol mo ɗum woni man haju salaf ko waɗi a yettinay tum bonna ko waɗi neɗɗo on si tawii o annda huy e ɗimmo makko on alaa haray ko tuuni ɓernde makko tuunira kono ɓayri neɗɗo on no woodi ko nanata tun ɗimmo mum wi'ii ɗum ɗum wona tuukun kun tawata hay o gertii o waawataa kun laɓɓinde ka ɓen ko ɗum si salafu salih no jeeya jikkuuji maɓɓe ɓe yottinanta hay e gooto ko ɓe nani goɗɗo no wowla e maɓɓe waɗi ɗum hino wiyee ifsadu datil bayni wowa yatrukuna mu'adata nnas ko tertoto konnodugol e yimɓe ɓen ɓe jaɓataa konnagol bani adama e ko joomi men waɗani mo wa yuktiruna min mudaratihim ɓe ɗuɗɗinay kadi melɗondirgol e yimɓe ɓen wiyetee mudarat melɗondirgol ñeñcugol waɗugol doy haa waɗina neɗɗo on ko faalaɗaa yo waɗu kon waɗa doy haa accinaamo ko faalaɗaa yo accu kon hara on haɓaali ko ɗum wiyetee mudarat ko wiyetee mudahana ko waɗa doy e neɗɗo on haa o waɗine ko boni kon ɗum woni mudahana tawtaamo amma no waɗirɗaa doy wo haa o tawtuma a taw ɗum wiyetee mudara salafu salihi noon ɓe anndirano wa yuktiruna min mudaratihim ɓe melɗondiray e yimɓe ɓen wa adamu muqabalati ahadin bi suu ɓe anndiraka fewtondirgol e bani adama wowlanamo konngol ngol ɓe anndi mettaymo ɓe watta ɗum on anndi al iddi'a'u shay'un wal haqiqatu shay'un akhar هذه من أخلاق السلف والآن ننظر الساعة هل المدعي السلف هكذا أخلاقنا لنردتي وننسي تبي كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك كونوا أهل السنة والجماعة السلف الصالح كلموا إلى من أهل القبلة يدعي نفسه أنه هو السلف وكم بوني السلف kono noon no ɗuuɗi nodditotono kono tawa haqiqa on naa ɗum wo kadi wa adamu muqabalati ahadin bi suu ɓe jaɓataa fewtondirde neɗɗo ɓe wolanamo ko mettatamo wa hum la yu'aduna ahadan min almuslimin as-salaf ɓe añataa ɓe konnataa ko hay e gooto e julɓe ɓen o nganndi ɗo sen dartii tande yaafiire nde enen nodditiiɓe ɓen e golleeji meeɗen ɗin de me'en si tawii ko ɗum ɗo woni jikkuuji maɓɓe ɗin nde nganndi haray ko nodditagol ngol jogiɗen taw ka ɗo no manki wani qala annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam la yadkhulu ljannata qattatun waddoowo taƴoowo hakkunde welduɓe naatata aljanna ɗum ɗo ko golle moolanaaɗe ina jeeya ko ɓuri saakude hannde taƴa hakkunde yimɓe julɓe ɗi téléphone ji eggayɗi kala ko woni hay henndu hay foofuɗaa ɗi naɓanay goɗɗo kafir jooni noon alkattaku nelaaɗon ɓe maaki o naatata aljanna ɓe nganndi sifa ɗi nassuuji la yadkhulul jannata kattatun alkhawariji no jeeyayi ɗi wengoto sifa ɗi nassuuji ɓe holla wondema anna alkabira yukhallidu finnar ahlu sunna wal jamaa ɓe inna ko piiji ɗiɗi woni ɗo yo khawariji faamu la yadkhulul jannata kattatun fi awwalil wahla o jeeyataake e naatooɓe aljanna ka arande laawol ma ɗum la yadkhulul jannata kattatun in istahallahu ko ɗiɗi tun wona in istahalla fa huwa kafir yo dagintinni tu on o yalta e islam ko ɗon haray o naatoyta ma ɗum o dagintinnaali mo pottingol mo naatugolngol ko law on fahimna wo fi riwayati muslimin nammam waddoowo naatata aljanna sa bimana ashiran ma jeeya jikkuuji maɓɓe ɗin saddu babil ghiba fi majalisihim wa yahfaduna alsinatahum minha li alla yusbiha majlisuhum majlis is ma jeeya jikkuuji salafu salih tawgol ɓe udday jondeeji maɓɓe ɗin damal ñoore udditataake ka jondeeji ka ɓe jooɗoto wa alsinatahum ɓe reenay ɗenɗe maɓɓe ɗen min haa e ñoore nde
fi wata jondeji maɓɓe ɗum woni jondeji ñoore wo ɓe wi'i a nani o nanaali wi'ama ko ɗi woni konnguɗi ñoore konnguɗi waddayɗi ko ɗum ɗon anndi imamu ahmadu rahimahullah ka duɗal maɓɓe ñande goo ɓe jooɗino hiɓe janna ɓe janni haa ɓe gayni ɓe nani ɗiɗo no yewta fi hajjaji bne yusuf as-saqafi naarifo hada rajul ɓe nganndi o gorko o waɗi piiji ɗuuɗuɗi ka islama anndaɗi ɗi tawtala yunkiruhu illa man lam yatadarasi tariha mo janngaali tariha annda kono imamu ahmad ɓaynani oya no wowla ko boni e boni yusuf ɓe taƴi konngol makko ngol ɓenni laata ud ta filluɓe tertomo jokku haaju ma o ɓe maake hajjaji bone yusuf joomi men jarriborimo ko yani e muɗum ko bakkatumo o yaada taw ya joomi makko si joomi makko yiɗi yaafanomo si joomi makko yiɗaali rewnamo ka o faala ɗon tanjiniɗa noon ansi a jooɗike ɗo e ño'ugol hajjaji tanjiniɗa nunɗal joomi meɗen ngal firtaali ñande darngal yo ɗettu haqqeji yimɓe ɓen e juuɗe hajjaji o jonnita ɓe o ɗetta haqqe hajjaji on e juuɗe ma an kadi ko ñowɗa mo si waynodiro hay joomi wala yadlimu rabbuka ahada o tooñata hay e gooto idan salafu salih ɓe jaɓata jondeji maɓɓe ɗin wurnitire alghibatu wannamima ko waɗi jalla wa ala o wi wala yagtab ba'dukum ba'dan tagoto e mon ño'uɗimmo mum ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan o wi fakarihtumuhu ta on waɗu ɗum tagoto e mon ñowɗimmo muɗum ñowgol ɗimmo muɗum ko ñaamugol teewu makko ngu e haadi ashar sappo e gabunɗum wa min akhlaqihim kasratul haya'i wattawaddudi wassakina no jeeya jikkuji salafu salih ɗuuɗugol ɓe hersa e ɗuuɗugol ɓe needi e ɗuuɗugol ɓe ɗaɓɓugol yiɗinagol ka yimɓe ɓe ndaarugol kala ko tawata ɗum ɗo mettata joomi meɗen kono neɗɗo yiɗiraymo ɗum ɗon hara a ñaali wadde ɗum ɗumi kasratu tawaddud etagol ma ɗaɓɓugol ko yiɗireɗa ka joomi men ko yiɗireɗa ka jiyaaɓe makko ɓen wassakina e deeƴere ino jeeya jikkuji maɓɓe deeƴugol wal waqaare e mokoba yaagal wa qillatul kalami haala wa qillatu dahiki e fanɗugol jalugol wa kasratu sumti e ɗuuɗugol deƴƴugol wa nutqi bil hikma e yewtirgol hakkil e faamu tashilan ala talibi ka newinangol ɗaɓɓuɗo yewtede nde wa adamul farhi bi shay'in min ad-dunya e angal weltorgol kala ko heɓi tawi koye piihum adu ko wana noon kadi wa dhalika li kamali uqulihim ko sabu timmugol haqqillaji maɓɓe ɗi o ngandija ka weltorgol geɓum aduna ko fanɗugol hakki bi mafhumil kalam on andi sen jangi ɗi jikko ɓayli ko ɗiɗo ni jikkuji salafu salihi ɗi goto fo e meɗen yadda'i waslan bis salafi kono tawsi salafu salih yuqirru lana akhlaqana hadihi salafu no jaɓanen ɗi jikkuji ɗi wuuriduɗen ɗo hara kadi koye maɓɓe jeeyaɗen wondude ɗi e hino jikkuji maɓɓe ɗin haray hino jeeya ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir kala gonɗinɗo allah gonɗini darngal falyaqul hayran aw liyasmut yo wowlu moƴƴere ma ɗum o deƴƴa wa qala ɓe maaki kamɓe sallllahu alayhi wa alihi wa man somata naja kala deƴƴuɗo haray o daɗi o gandi neɗɗo landitatake fillo ko wowlunoɗa ay ko deƴƴunoɗa ko wiyete ko filli ko wowlunoɗa idan man somata naja haray o daɗi ino jeeya muɗum sappo e ɗiɗi kasratul afwi wa safhi no jeeya jikku salaf ɗuuɗugol ɓe yaafagol faldiɗo e maɓɓe e ɗuuɗugol ɓe ɗurnagol ko ɓe bonnaɓe salo andinde ɓe andi ɗuyete a saffu al afu woni koye neɗɗo on waɗe o anda a andi andinamo a andi yaafoɗamon ɗuyete al afu ɗuyete a saffu ko nde neɗɗo on waɗayma ko mettuma o hulawata andu o tanƴino a andali hara a andi etoɗa ka o andu a andi sakko o yaafino accirano hara ka gollodiral mon feeñata a andi woodi ko o waɗuma ko ɗum si jommi wi fasfahi safhal jamil a saffu ko ya
ɓurno hara andinalimo hay a andi. ina jeeya akhlaqu salaf ɗurnagol ɓen kulli man adahum bi darbin ɗurnagol kala lorrirɗoɓe lorra aw ahdi ma ɓe jawdi maɓɓe aw wuqu'in fi irdin ma ɗum o yani e ɓanndu maɓɓe o ño'iɓe aw nahwi dhalika ma ko nandi e muɗum. wa qala ta'ala joomi men wi'i seede mum walkadimina alghayda wal afina anin nas no jeeya moƴƴuɓe ɓen jogiiɓe ɗi jikkuuji woni moɗoɓe tikkereji ɗin e yaafotoɓe yimɓe ɓen wallahu yuhibbul muhsinin. e thalitha achar woni adamul ghafla angal weltindagol an muharabati iblis ɓe weltindata ko few hawre nde iblisa tokkitani ɓe nden nden andi iblisa jeeyaɗo gila taga ha ñande o maayi iblisa no tokkitani mo hare piiro hiɓe haɓude wa awani hi e wonduɓe iblis ɓe weltindata koye ɗum ɓe aynitay taw fowluɓe wal ijtihadi li ma'rifati makayidihi ɓe etoto kadi ɓe tinno ha ɓe anda pewjoje ɗen kaw iwtiranta ɓe ɗon wa masayidihi e ka o wañirta ɓe ɗon salafu salih weltindata koye ɗum. rabi achar adamu waswasatihim angal sowon singolɓe fil wudu'i wassalah ɓe jaɓata jiiboniral naata e dow maɓɓe ɗen wa gayri dhalika ko wana ɗum min al ibadati morde dewe li anna kulla dhalika min alcheytan kala ka yiɗa waswas cheytanu foolijo muɗum ko ɗum siɓe rentoto ɗum. khamis asar wal akhir al yawm kasratu sadaqa bi kulli ma fadul ɓuuɗugol ɓe okkugol kala ko tawata yalti an haajatihim ga e haaju maɓɓe on laylan wa naharan wa sirran wa jiharan jamma e ñalorma kene e gundo wa kasratu su'alihim an ahwali ashabihim e ɗuuɗugol ɓe landagol ga e alhaaliji hiɓɓe maɓɓe weldiɓɓe maɓɓe wa dhalika li ajli an yuhu ko ɓe waɗanta ɗum ko fiyo ɓe ñamɓe bimana ko ɓe jogii kon si ɓe anndi no ɓe fewndori bima yahtajuna ilayhi konko tawata hiɓe hato jinne muɗum min at-ta'ami wat-thiyabi wal mal immorde ñaameteeji ma ɗum coñci ma ɗum jawle wa adamu israfihim fil halali ida wajaduhu no jeeya jikkuuji maɓɓe angal fantingol ɓurtina e dagiiɗi ɗin si ɓe heɓiiɗi ko aldagol hey nema on si tawi a heɓi waɗu ko faalaɗaa ko salafu naano wuurirno kañum kamɓe hiɓe anndi aduna ko galle rewgol laakara woni galle hoɗoygol jooni noon eggoowo haana fempude ɗon wasi eggata eggoowo haana mooɓude ɗon dolle ɗe accataake ɗon ɗe o townata naɓolgol ka hakkil jaɓaa ɗum ɗon haray almuhimma ayuhal ihwa nde tawno toɓɓe ɗen hino ɗuuɗi seeɗa ɗe haa noogay e jowi hannde en ɗettay ɗeɗo 15 e min baabi tanbihi tun si pindingol tun haqqillaaji hondoji ɗin marende ɗon haa ñannde goo kadi si allahu subahanahu wa taala fonti ngurnan ɗan e cellal ngal tawi himo hilnini en ɗum daroɗen allahu subahanahu wa taala yo moƴƴi battaneji ɗin daroɗen ɗon haa e ñannde goo kadi ma si woɓɓe hettoyɓe heɓi jolfu gaynitano en ɗi hiɗi yeyno gay e jowi en ɗetti 15 waptu on no gasa ronka waawde timminoyde ɗi sen feƴƴi ɗo ko ɗo ɓuri wonde darande labaande hara sen ɗettitoyay e darande nden kaka ɓuri labeede hara si tawi faami ko ihtisaran tawi ko ɓurɗen hatto jinde koyen nafitor wona yo taw jonde nden juutima ha ɓe ni hayrul kalami ma qalla wa dalla walam yumil walam yuhil ko ɓuri moƴƴude e yewtere ko hawrunde tindinde hara nde haaɓinaali hara nde ittaali nafoore nde hara ɗen daro ɗon inchallahu azza wa jalla تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما ناهى قمري وأورق عود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جزاكم الله خيرا يلا ودعون دندو كميزان من حسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورنا يمبه إتيب بين فوق دي بين الله سبحانه وتعالى ومن تكو دفتر مكو
o yisi ɓe nani fi makko no yewte ɓe ƴettay ɓe gollitira ɓe haɗito e haɗiteɗe te ɗin ɓe gollitira e yamiraaɗe ɗin hara woɗaɗen eɓe yimɓe ɓe tawata si fi makko yewtama ɓe waɗa e kolli maɓɓe ɗin ko noppi ɓe wiya qala satirul awwalin ɗum ɗo ko tindi aranɓe ɓe huccita ɓe yaha yo waɗan en sabu ɗum ɗo sabu natugol meɗen en fo aljanna inchallah raw weltanama fota fota nde en tori allah subahanahu wa taala e allah junnu balɗe ɗen o moƴƴina battane on o ɓeyda yaajede nden o ɓeyda gandal ngal o okkora ɓe maraɓen kadi o lontina jurriyaji fewɗi moƴƴuɗi darantoɓe kaɗo diina wallito julɓe ɓe ɓuuri onon kon ɗo wakkilade kon o moƴƴo kadi e ɓeeɗo yimɓe wonɓe takko moɗon daiman wa abada wonɓe wallitade fino ɗiɗo darsuji moɗon e muhadaraji moɗon hewtira julɓe ɓen nokku kala ko ɓe wontiri yo allah waɗan ɓe ɗum ɗo sabu natugol maɓɓe aljanna enen e maɓɓe fo allahuma amin haray inde kippo inchallah haray ɗo weltana fota fota hiɗon jarna inchallah ɗe ganditina jama on waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 60 fi wawugol natugol ko lande inchallah haray adi en wuttude lande ɗen hiɗen andintina ɗo daiman o abada fi numéro ji meɗen ɗi waweten contactude inchallah fi wawugol humpitagol programme ji meɗen ɗin ko lawol kisal woni ko YouTube woni ko Facebook inchallah e duɗa ɗen ɗiɗi haray wona ɗiɗo numéro ji tun ɗiɗi haray numéro ji goo kanno toon kon haray ko ɓeydugol tum ɓangingol ba haray ɗiɗo sowno kala hino woni en ligne haray ɗum woni 0032 numéro Belgique haray ɗe gandintina jama on 492 80 19 65 0032 497 11 91 inchallah aray so noddi ɗiɗo numéro ji e so yehi kadi ko page meɗe YouTube ma ko page Facebook on yiye toon numéro ji goo kadi haray ko wona ɗiɗo maɗum son senike ko duɗal meɗen lawol kisal sonnaɓe hisuɓe haray o wawa humpitade programme ji ɗin toon ma ko lawol kisal to hiɓe hisuɓe haray inchallahu adi en udditande attiɓe ɓen ɗo haray ɗe gandintina hande kadi ko wonno ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja fat pata ñippi e cheikh mamadou aliou bari cheikh alfomar diallo e musidɗo moɗon abdallah diallo e wondude haray ko wonno ko micro ko oustad al hussein ba dakar haray ɗe gandintina kadi wonɓe feƴƴinande en ɓen programme ji meɗen ɗin yalla guine conakry e libéria saudi e nokkeli goo ko wona ɗum ɗo haray ɗe weltaniɓe fof hiɗen jarni ɓe inchallah nam haray ɗe gandintina jama on haray en ɗuɗɗinaari moƴƴa saabu noon haray jama on no ɗuuɗi nder ga fota fota haray goto kala no mari landal ko faala waɗude haray inchallah ɗen udditana attiɓe ɓen ɗo haray ɓeɓe numéro mullantor ɗo ɗen 61 76 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah barakatuh ustade no hetti on ɗon salamu aleykum ustade haray miɗo marɗon landal ko yowodiri miɗo jenti e bayana moɗon e ko yowodiri e fi vidéo waɗugol vidéo ma ɗum waɗugol photo ni joni noon si tawi hara a noddi goɗɗo hara ko an directinare waɗama ko vidéo ni hara ɗo yiindirde yewtude ni si tawi ɗum ɗon kadi no tawa e mandi gongol ma hara ko honɗum woni fi ɗum ɗon kadi ka haray ko gotum ɗum haray no wawi wasi on tigui waɗi enregistrement ɗuma ɗon haray fof ko gotu ñawore gotu ndi on tigui mari waɗa yewtere jawabu mum inchallah hara no yaaji seeɗa aw jarama albarka barka ɗum noon ko mi lando inchallah ɗe gandintina jama on haray oustade en no mari no waɗana ɗerol ko YouTube inchallah haray no ardingal ɗon musidɓe meɗen ibnu talha haray woɓɓe goo kadi ko wona ɓen haray ɓe wallitade toon haray jaababuyeji buy siɗon faala heɓugol e fee ko oustade en jaabi haray ɗo wawi senade ngol ɗerol ɗon inchallah ma son senike ko YouTube lawol kisal haray ɓe mara toon jaababuyeji maɓɓe kadi ko waɗa toon buy inchallah nam haray ɗe guttana ɗo yimɓe ɗiɗo watte micro gueso keje yumma meɗen no gasara lande ɗen no ɗuuɗi toon kadi buy no gasa goɗɗe go hara no haton jina hara koko hawjira inchallah on seɓe wallito en ɗo seeɗa kamɓe kadi nam ɓe makiteɓe ɗo ɗen nene Rukayya Diallo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh assalamu aleykum sar haare min landalal ngal koko yowiti e fi jonnugol buuɗe kamen toon wona Sénégal on tigui hum ɗaɓɓi han ko tawata hara si on tigui jonni ko be hedde dollar toon kono mberu ko on tigui humpiti kon fof e bureau ji wonɓe toon ɗin ɓe wi ɓe jonnitata dollar jon noon haray ko on tigui gerdata ɗon ɓay haray ko dollar on tigui jonnataga kono ko cewɗi hettoyte toon nam alhamdulillah ɗum ɗon hino yiili fewndo ɗo e komi humpiti kon hakkude karamokoɓe wuuri baabul en nden toɓɓere hiɓe fecce ɗiɗi karamokoɓe goo hino ɗetti toɓɓere nden inde masalatul hawala ɗaɓaɗi e leydi goo
si tawi ko ngal ɗon damal gollondirira ay jonnugol ɗo dollar hettiroya to CFA amma si tawi koye baabu sarfu wona golleede ko ɓen ɗon jaɓuɓe toɓɓere nden ko nde sarfu wi'ata si tawi dollar jonnaama CFA hettoyaama haray riba naati e muɗum ko waɗi no jeeya e riba ka sarfu nennitugol hettugol ngol wuurina e puy fewno ɗo kaka baabul hawala woni gollirde ɗum ɗon sabu tawgol nokkeeli buy ka mbuɗɗin naɓetee toon neɗɗo on si naɓi wooday ko hetti e juuɗe ɓe o jonni ɓen ko hollata ɓe waynoniri haray to wonata cewɗi e on ɗon alhaali karama ko ɓe buy wii maslaha yimɓe ɓen fewɗo ɗo no ɓe wuurirnon ko saaki ɗum ɗon no jeeya a tahfifu alayhi Allah ɗum ɗon no jeeya ɗittintaɓe wawata sirlitaade ko ɓe ƴeegi yata ko ngaldamal ɓuri hisude wallahu taala alam barakallahu fikum eyi waw noon kadi on jarama o weltanama ustade on jarama fota saabu noon men ɗum ɗon o maafini men helleto ga moƴƴa e ko noon jarama haray e waɗo e ñalande goo hara ko ɗum ɗo kadi ɓeydo toon en findinande inchallah nam haray maketeɓe ɗo ɗen cheikh mouhammad aliou bari assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam haray ɗum assalamu aleykum ustade aleykum assalam wa rahmatullah aywa ɓeɗo arayɓe seeni ke taw nam cheikh abdourahmane diallo assalamu aleykum cheikh abdourahmane assalamu aleykum nam aleykum salam wa rahmatullah ustade naala toon alhamdulillah ustade no heɗiti on ɗon o bisimilla haray ɗum ko lande ɗiɗi mi faala alandaade ɗon si tawi heeƴe eyi ɗe juuta pande waɗe gootal nani ima no ɗuuɗi ga moƴƴa nam ustade assalamu aleykum naala toon o ɓannduno hay fi seeɗa ok mbiɗo faala alandaade ɗon nde ngaray hakkunde ko wiyete kon karamokojo kañum e taalibajo muɗum joni wono karamokojo on heɓa faljere joni taalibajo yiya wondema karamko makko falji joni haare ko honno on taalibajo wawata comportorde hakkunde makko e karamko makko ɗon est ce que mo wawi mo waɗande ko wiyete kon nasiha hakkunde maɓɓe tigui tigui joni ɓay no gasa haray ɗon wiƴƴitade seeɗa mi tellina on kay no gasa ɓuuron heɓude ko yaaji ɓay nokkon jondenen no paaɗi نعم هوتي كتبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي نعم كدم الآداب طالب العلم مع شيخه نعم هبا أيضا كفاية هي كذلك حلية طالب العلم لشيخ بكر عبد الله أبو زيد وندو دemo شيخ من شرفي وندو كان بيتو تو الله no karamoko talibajo fal karamoko mudu hara no takka hay o fama ali o falji tumo ara kadi be habata wadi damal mudu نعم no gasa sen naati juuta e seeɗa ɗon waawi hootude ɗon ndaaro business نعم ɗo wawi wadde dangadal ɗimmal ngal ɗo en haldi goota aywa yimɓe ɓen no ɗuuri ɗo cheikh abdourahmane نعم السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم o inchallah eyi nam haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗe nganndintina jama waɗugol étoile 61 ɗo woni star 61 haray ɗen udditana ɗo haray ɗen anndi ko 20 minutes marɗen filande ɗen inchallah gooto kala yanana e waɗe landal gootal ɓe ƴettanaka o haray ɓe yaafo eyi nam cheikh mouhammad malik ba assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله نالاتهم alhamdulillah ustade no hetti on ɗon أستاذ الحسين با محمد مالك من غينيا كوناكري كيف حالكم شيخ؟ على ما يرام طيب بخير طيب الحمد لله حياكم الله أهلا تفضل مني من كلام مرد لندن أهلا كوفي هي أنقول إمو مودون إلا كرورة تكلم تقول أمو تصحيح wona par exemple sa hiirimo faljere wono Facebook o waɗini publication goɗɗum ko tawata hino lundi diina kan yani hara ko fi nawun min al ma'siya natugol ɗum commentaire après waɗanamo ɗon nasiha addanamo dalil wondema ko harmi woni muɗum yo wakkilo tuuba yo montu e noddugol mo kanko tun laaɓanamo reedu kaw surroto kono yo mum ɓurata tigui o wongol hawrodirgol e sawaba haray ko landalal ngal no no gasa yewtere men nden firti salafu salih ɓe surrayno julɗo yere wo ko ɓe waawi naam
joni surrugol mo ngol firtali angal andingol mo ngol kono andingol mo ngol hara goɗɗo andal sino wawi wonde pour moƴƴude heddi laawol ngol ka wonɗon ɗon eno waɗirton noon aywa ino ɗo deftere fiqhul akhlaq wal muamalatu bayna al muminin sa naari e mayre a yeey ɗum moƴƴa aywa min kana innaka alkitabe alayka fihi inchallah abhathu eyo jarama cheikh malik haray kula sa oustaz en ɗo ko makko haray koko yowdire mawdu wallandiɗon ɗo haray ko ɓe maaki koye haray ko noddugol on tigi laaɓana on tigi reedu taw ɓuri moƴƴude windugol ɗon haa pooɗondiron hara o annda ko on boni windude e metta mo kono gasa si on noddi on tigi ko sera o yewtidi e makko annda ko on bo yewtimo hara kadi noon de teddungal hino laɓa haray ɗe weltano oustaz e moƴƴa haray koko ɓe duumi e waɗangol yimɓe ɓe nasiha yo Allah waɗan ɓe ɗen ɗon golle sabu e golleji maɓɓe buy sabu naatugol aljanna haray ɗo weltana moƴƴa moƴƴa ɗen toro enen sukaaɓe ɓen kadi ɓeydugol wakkilagol ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal e neyitanagol karamokoɓe ɓen e andangol ɓe kadi e wakkilare ko ɓe jokkani kon ngal ɗo gandal nam ɓe makiteɓe ɗo ɗen cheikh Hassan Bari assalamu aleykum assalamu aleykum cheikh Hassan aywa gasa ɓeɗo no huyli nam ɓe natirɓe ɗo ɗen laawol kisal assalamu aleykum ɓe winduɓe ɗo laawol kisal assalamu aleykum aywa yaafoto nam ɓe natirɓe ɗo ɗen numéro landitoɗo 29 71 assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe ganditina jama on ittugol mitiji ɗin so tawi no waɗa ko téléphone ji haray nam ɓe natirɓe ɗo ɗen 29 71 assalamu aleykum aywa gasi arede hen udditana ɗo seeɗaɓe e wawe yaafade ustade inchallah nam ɓe makiteɓe ɗo cheikh Mouhamad Ba assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nala to alhamdulillah aywa ustade en heɗiton ɗo awa haray ko salmingol tum ustade en weltanoɓe yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude haray meɗen nafitorde yewtereji maɓɓe ɗi moƴƴa haray yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude waɗana ɓe joddi aljanna tabintinna men fof e muɗum hokka men fof battaneji moƴƴi haray ko weltanagol tum salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama noon kadi yo Allah weltanon yo Allah jaɓu duwawji ɗin kadi nam ɓe makiteɓe ɗo cheikh Mouhamad Aliou Bari ko Mouhamad Alimu Bari assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah ok macce kam nde jogiiɗo landal ɗo minen kame woniri ga fi julgo ngo so tawi woni min juuli min salmini ɓay ɓe waɗay tuma salmina o julde fof julde tuma salmina o ɓe waɗay fatiha ka lannode si tawi woni gaynama duweɗe ɓe waɗa fatiha ɓe yiltoɓe inna kadi e salatul fati ma ɗum julgol ennala ɗon noon tigi ɗumannode o ɓeyna ɗum ɗon laabi sappo kadi ɗum ɗon julde fof julde ɗum ɗon wayi joni wasi ko ɗum ɗon woni joni habitude menen kamen woni ga wayi joni wasi ko farillan ɗon tuma juula ɗum ɗon ko masi waɗama ɗon noon faala andude so tawi woni hara ellala e nder muɗum so tawi woni hara goɗɗum no hara hana waɗude ɗum ɗon so tawi woni famini on yaafoto taw aɗa ustade yaltiɗo inchallah ɓe darda no ɓe hewtira tawi kadi newaki aɗa inchallah aɗa jama on yaafoto hara jonde ndin hatta ɗo inchallah yaafe min darno min hompodira e maɓɓe ɗo fiiɗo ɓe waynodira e jama on inchallah aray ɗe gandi jonde nden juuti seeɗa kono ala ko yala aray hewte joni haray addi ɓe seenade aray équipe on wonɓe gono contactude ɓe ko sera aɗa gandintina jama on fo e ɗiɗo bayanaji karba ko ɓen haray ino ko YouTube aray ɗo waɗana nam ɓeɗo musidɓe meɗen hari koɓe landi wo ko juulirde koɓe juulata ɗon ɓawa waɓatuji ɗin
o ɓe waɗa e du'a ɓe yamira e du'a waɗa si du'a o gaynama waɗede woɓe wiya yon tigi woyɓe yiyayi yo jama janngu fatiha laawol e salatu ala nabi kadi e salatul fati o yalli ɗum ɗon no dagi ka ɗum ɗon koye biɗi a jeeya ɗum woni landal ngal ɗum ɗon haray on anndi biɗa ɗiɗi woodi no woodi koyete bid'atun idafiya wa bid'atun haqiqiya on ɗon noone noon jantaɗo ɗon hino jeeya e biɗa idafiya on woni biɗa mo ala asli ala ka iwri e biɗa marɗo asli kono hara wana noone makko on no asli on ariri noon nanon o waɗira wonon anndi janngugol fatiha ko dewal tentini ka nder julde ko tugalal kono janngugol fatiha ɓaawo salmineede ɗum ɗon ko biɗa assalatu ala nabiyi ko dewal joomi men no yamiri en ɗum kono dottugol ɗum ka joomi men dotta waɗana ɗum biɗa ɗum ɗon hino jeeya e biɗatul idafiya ko tawta si yimɓe ɓen faami ɓayri haray koko labina tun iwra e nelaa ɗon ko addiɓe ko hollugol en ko rentagol julɓe ɓen labingol ka diina ko waɗi ko addi nelaaɗo ko hollugol en ko laɓa kon ka diina hara en feƴƴitaaki ɓe allahu taala alam eywa haray on jarama fota inchallah haray ɗen udditan ɗo yimɓe ɗiɗo haray yaafan ɗen ustade en ɗo haa e ñande goo kadi inchallah enam ɓe makiteɓe ɗo Cheikh Ibrahim Sall assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah haray ustade neɗɗiti on ɗam awa min fallandade no ustade ko fi zakka on ko jellu wonata e nisabu zakka on e mbuuɗi sefa on ko jellu on ti wawata heɓde e fi yo wonno nisabu zakka on haray ko noon landalal ngal assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah ɗay ko ɓurata fawtinde nisabu zakka e leydi ndi neɗɗo fof woni waytagol mo annda garam kanŋe ma garam ɗum fewndi e leydi ndi si tawi ko kanŋe ɗen ko 85 gram woni nisabu zakka woni 20 dinar si tawi ko haalisi on ko 100 dirham mbuuɗi 200 haalisi woni nisabu so landike ɗum ɗon ko jalu pewndori pewndo ɗon laaɓanimo ko ɗum ɗo ko gila ɗon so heɓi ɗum ɗon wonata nisabu on o fuɗɗo hannde kadi marude fi irtego kono ɓayda ɓuɗɗi noon ɗi anndi nisabu woso natti e ɗinaɗi annaka dayni kanŋe ɗen ma haalis o donc anndi noon garam on ko jelu pewndori siko 5 000 siko 10 000 multiplie on haa wona 85 mbuuɗi pewndiɗi ɗon wo pewndo ɗon ɗum woni nisabu siko haalisi on ko 100 dirham 200 on yaha e lanndo ɗon si yaake ɓe mbay leydi fof no mari kanŋe no woodi tafooɓe ɗum ko ɗon etirte eyo barakallahu fikum nam ɓe makiteɓe Cheikh Oumar Ba assalamu aleykum jooni mi ɓeydana on ɗon komi faata on yeggitu fii yeeso kala landal diina ngal landoto ɗon huccinengal ko ɗum ɓuri laɓeede toɗɗagol ngol awa son huccini ɓurata laɓeede ɓay si tawiroyi noon mo landi ɗon fii muɗum on ko wirtere o faamata faandi ɗon nam si landoto wiya si huunde kaari waɗi si goɗɗo waɗi huunde kaari si goɗɗo ɗetti ɓiɗɗo mum resini miñan nawlam ɓeyngu mum anndi ɗon kadi haray faamike ko faalaɗaa ko awa ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wiigol si tawi baaɓen an ma nenan ma min e lande ɗen ɓayna lande ɗen fof moƴƴata pewtingol neɗɗo on tigiri woolite jooni landal ngal no mi tindiniri on noon son faami aray landal ngal ko wata repetude no yaafe a wowle no waawirɗon noon wowle no waawirɗon noon ma ɗum accon Cheikh Abdallah feƴƴaneɗo ɗon mi faamaali landal ngal moƴƴa landal ngal oustaz ko ɓe wiiɗo ɗen si tawi hara goɗɗo ƴetti e geɗaljo muɗum okki e bandirawo sonnajo muɗum hara yaani wona jooni o ƴetta geɗaljo makko o hokka miññirawo sonnajo makko yalli ɗum ɗon haray no dagi ko l'islam non
ko ɗum ɗon nam ko noon tigi ɗum ɗon mi anndita fewndo ɗo harramat ka nasaban wo ka rida'an wo ka muakkatan wo ka muabbadan wo ka ɓen ɗon naati ɗon on anndi ko ɗiɗo nayi woni almuharramat ka ko harminta desal kon ko ɗiɗo nayi ɗo bal karmokoɓe hino ɓanna ka ɓuri ɗon ɓe inna kon woni ñaawoore neɗɗo e ɗettu ɓiɗɗo mum jiwo e ɓeyngu muɗum resina ɓeyngu ɓiɗɗo mum ɓeyngu ɓiɗɗo bimana ɓiɗɗo ɓeyngu mum gorko ardaaɗo on anndi ɗon no ɓuri hiɓɓaade ka sañjinaaki ɓe faama ngel pulaar oustage almuhimmu no selli nam o waɗi kala ko wiyetee harmay e desal ko ɗiɗo piiji nayi ɗaɓɓitetee ko almuharramatu fi nasab wa fi radaa walmuakkatu walmuabbad si tawi on tinataale nder ɗiɗo nayi haray al aslu fihi aljawaz ɗon heddo no yimɓe ɓen no gollirde ɗum ɗon no laɓa e haqqillaaji yimɓe ɓen urfuuji maɓɓe ɗin no anndi ɗum kaano kaanini ɗum ko ɗon heddoto amma harmugol ngol yaltay toon dagagol ngol heddo noon ɓay waɗɗaaki si accay ɗon ɓay haqqillaaji yimɓe ɓen nam ɗo faamike cheikh oumar yaani ko konko ustage woni yewtude ɗon pour te faire un peu fiya faamu haray ɓen ɗon ɓe tawaaka e harmanɓe ɓen e banndiraawo ma o ɓen ɗon ɓe haana weddodugol e makko e suudu haray ɗum ɗon no dagii hay si ko an ɗon si ɓe mari miññiraawo hiɓe waawma toranaade ɓe ƴettane hara ella alaa e muɗum fiko miññiraawo sina yumma ma wandi ɗum on no ɓe yeetinoɓe ko a jonno ko ɗum noon addi ɓay ni fottaaka ko fottaaka ɗon ko ɗum ɗon ustage woni yewtude sifa ɗin ɗon ara e fof on tigi ko wattanoro hakkille ɓaara ko muraadu ɓeengure arana ko jama on tumbi ɗon sifa ɗin ɗon feññinte kadi wiye ko ɓeengure toon direct haray fi yeeso nani inchallah min tori allah yo allah ɓeydu moƴƴinde cheikh abdallah nam ceerno oumar en ɗon ko honto ɓe jooɗi fewndo ɗo kaka kowle ga kaka ko France min jooɗi noon cheikh abdallah kamɓe ɓe anndigoy ko ɗum waɗi tawi ɓe woni wallitaade on fiwɓe wallitagol lanka Oustaz Aluseen ɗe balɗe ɗo wonno yewtere maa ko ɗon gooto kala ko woni ɗon nde ngo annditirte kan ɗon haala ɗo haton jina wiiɗo ɗen ko a est ce que ɗum ɗo yoni ko anndina konto ɓe wontiri gasi jooni ɓe haton jinde arde ga min wallidira e maɓɓe min ñaama puteeje otano inchallah barakallahu fikum barakallah haynakumullah joni en Allah haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo jonde meɗen nde woni ko hatti hannde haray inchallah oustage en ɓe hattana en ɗo ɗen so tawi ko ɗum jon muuyoɗe o muuyi haray en e juma yontere hannde kadi inchallah haray oustage min weltanike on min jarni on yo Allah waɗan on ɗiɗo golleji moɗon e ɗi wonɗo yangade jemma e ñalorma e fi waɗangol Allah ɗeɗo golle yo waɗanɗe hara ko fi makko kadi ɗi wona waɗirede o yoɓa joddi kadi e gollanɗo mo kadi golle sifa ɗeɗo golle o arsika wonɓe heɗitade ɓen e wonɓe naftorde ɓen kadi ɗum ɗo fof saabu natugol aljanna haray wallahi jama on hino weltani on hino wewliri on Allah hara ko noon kan kadi o weltorani on o wewlirani on noon wona saabu ɗum ɗo e natugol moɗon ko aljanna firdawsil ala haray meɗe weltani on fota e inde équipe on fo aray ko saɗi moɗon ko tooli ko radio ɗo haray meɗe weltani kadi équipe wonduɗon e moɗon Dakar sukaɓe wonɓe wallitade e ɗiɗo darsuji moɗo yo hewtu oɗo jama e nder aduna on fof nokku kala ko yohuɗa wawa e heɓude ɗum ɗo nafitora yo Allah waɗan ɓe ɗum ɗo kadi nafoore maɓɓe nden haa ɓe naato e aljanna kamɓe kadi e wonɓe ɓe ala ɓen jaɓude ɓattade janngugol yo Allah yiltu ɓerɗe maɓɓe ɗen kamɓe kadi ɓe yiɗa ɓe jokka ɓe wona e muɗum kadi min fof mi wona yimɓe anditana e ɓe onon ɓe karamokoɓe e golleji moɗon ɗin e min wona kadi yimɓe janngoɓe heɓa eɓe jikkuji jannganakujo kadi ko heɓata kon
haray jama wonɓe heɗitare ɓen kadi hino weltani on hino jarni on mbeɗa wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. hayyakumullah wa ahsana ilaykum. ena musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo wonɗen hattude hannde si tawi jon juma on jaaɓi haray nge juma yontere hannde kadi haray ko wonno hannde kadi ko technique ɗo ko musidɓe moɗon ɓen e yumma meɗen hajja fatmata ñippi e cheikh mamadou aliou bari cheikh alfomar diallo e musidɗo moɗon abdallah diallo ko wonno ko micro haray ko oustaz alhouseine ba dakar haray ɗe gandintina e juma yontere hannde kadi haray wonde karmakoɓe meɗen tedduɓe kono ɓangirana en kadi fi kaɗo dina meɗen eɗen gandintina jama on kadi sénégal ko ɗerol meɗen youtube e ko page meɗen facebook haray numéro ji ɗi no toon kadi kala faalaɗo noddude jemma e ñalorma haray meɗe wiya on ko saɗi moɗon ko tooli inchallah haray meɗen gandintina on kadi haray hiɗen mari duuɗe ɗiɗi ɗum woni laawol kisal sonnaɓe hisuɓe e laawol kisal duhiɓe hisuɓe haray ɗum ɗon kadi jemma e ñalorma tenen ha e asewe ha e alattiyara e darsuji no toon e landule e jaababuyeji wondude e karmakoɓe meɗen sertuɓe eɗen gandintina kadi ko page meɗen facebook haray de wondi e karmakoɓe meɗen sertuɓe girandema docteur mouhamadou wuri docteur mouhamad sita bari cheikh oumar bari cheikh aboubacar diare e oustaz ahmadou wuri mamoun e oustaz moustapha libéria e oustaz sall wontiran ɓen saudi e karmakoɓe meɗen go cheikh abdallah wontiran ɓen sengo bruxelles ɗo haray ɗe gandintina koni feƴƴinande en ɗiɗo piiji kadi no tawa e maɓɓe e oustaz julde baña technologie e groupe maɓɓe on e ɗe wondi kadi e musidɓe meɗe wontiran ɓen sengo libéria wonɓe wallitade en haray ko saɗi moɗon ko tooli jokkitagol men e jemma e ñalorma e ɗiɗo darsuji haray meɗe wiyano yo jamalle kisal makko e ndenka ngena on duuma e moɗo musidɓe tedduɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal